Ikidang malih na konang Kalau punika nah mawali ipun ikidang nyeseden yaden mapitakon kapining ikedis Citerung. maring ini neka Sanije ketakonang banyu ikidang tanjawenten tios wantah sanije sampun katepukin sajeroning wawidangan jagati ya. Ica terong gawales nuturang Disubane je peragat petakon ieu ikidang naditu lantas ikedis Citerung sade jelagas buin nuturang tekening ieu ikidang. sane wenten dua ngumi Sanije katuturen banyu ikedis Citerung wantah sani jade dini sajaroning dhuwurin gumi ya. kaja sawah Nayening buat wawidangan sanije wenten ri kemarin sisi kaje kauhid punika sanije katepuk banyo ikidang wantah pesawahan panegalan saniji marpisan. wawidangan gemuk landung
biasa punike kawentenan wawidangan utawi pejagatan punike nam nyiriang punike jagat wantah jegemuh gemah ripah loh jinawi ya negara sang kerasana namun pejagatane punika wantah sani jesang pinaka cakaraning jagatitan jawenten tios wantah hidup sang Prabu Kresna sang bekasakara pengawit sang saning ardi jagat punike wantah jekad dilingi hidani ide sang biksu kare luwe kalintang mahutama pisan kengin pekarden pejagatan idani turmaning kalintang kapuji dan wentenane nyamen pada ianing terrekang selesai sore naka sesaluhurin sang yang pertiwi tan jawenten sani nyamenin jagat idaninya kore agung di yaning malih kata kejebaosang mungin kaluihan kuryagungi yening turek sayang saking jabe ngayu wakti kalintang agung pisan tumpang pitu
antukan Kuryagung punike rumasat matumpang pitung badikan nike temalih kawawakeun antuk cecawian uker-ukeran sane kalintang becik mapindo macana mengelang yening malih katekeun nargamayang munguing kaluwihan puri lan keagungan kurine punike tan bine sekadi ipun imacan sanije galak malun alun mancak saji naler sajeroning bancing ngake punike wenten minekadi alun-alun naler jangkep kasengkeren kaiteren antuk ancak saji ya pinda garuda bilang samping ning malih kata kejat lektekan tanjabina sekadi paksi garudeni yening saking samping antuk ningakin nah togo galak raksasa kuku naler ngajeng Kuryagung winten punika pengameng-ameng togok sanija maparupayana raksasa sani kalintang galak ngangar pedang iening kebuat paripolah yaden oding-odingan yaksa togo gepunike wantah je sampun ngangar senjata pedang nah madasar paras matuli
Dur nalar kedasar nantuk tak tulisan ering parase punika sampun jangkep pisan ngayuwati ya. Ngawe terares sida jengaenang legeng ngayuwati ya. iki dangli ring mana Pemekas wantah ipun ikidang sane jenepukang saking ambareni buke je kebelabaran liang buat pakenekan ipune ya. Nagarane Malih carita yang titia nawinten rares reng wetan panegaran di desang Prabu Kresna naler wenten malih puri ya. Punika wantah kaling kinantuk ide sang Prabu sane kalintang mahutama maparab sang Duryodana dibisekani desang Prabu punika idewantah sang Prabu Duryodana makenami ya. Purineke lintang asri ini kata keteawasan sajaroning wawidangan purini desang Prabu Duryodana ngayuwakti kalintang ulangunin kalintang asri pisan madoloran sekali
ngardi jasri kapikantenan doaning purini dani kahiter nantuk sarwa kusumani sani sadomainahan warninipun nah dalar dharma wangsa ditu tiosan rengi desang Prabu Kurupati naler wenten mekadi desang Prabu Darmawangsa makengaran nah Indra Prasto kadilingnya purni desang Darmawangsa wantah jekantun maring wawidangan puri astina purni kebaos punika puri Indra Praste ya Malakarmas manik iyaning mungwing purni desang Prabu Darmawangsa wantah kedasar nantuk sarwa mule-mulene sarwa emas naler tembaga katkanin perak lintang kasub awinane teraris nike sanije ngardi jasri turmaning kapuji ya Swarga loka nekatulat naler yening rerhang sesai wantah ninutin minakadi jagat suargeni ya Paecan sang deras wenten puri Indra Praste punike wantah kapaice oleh desang Prabu Drestharastra ya kawanan teraris ngardi kadi kajengah herang-herangan pekayunani desang Kurupati pamekas ide sang Duryodana kuada kuru
Najan side kantuk ngewang dia ngeras sejengah herang ide Sang Prabu Duryodana saho ngarep pangrares ide lunga kapuri Neraprasta ring ide Sang Panca Pandawa pajang ngarebutin puri Tenide Sang Prabu Kuru ngarepang minekadi Sang Panca Pandawa wantah mapi kayun ngarebut puri Indraprastani kekardinen naye Gumantine prasida mikolihang puri Neraprastane punika irika rares ida Sang Prabu Kuru ngardi nayu wiwikosane kalintang weci Pandu sunu sajeroning nayu wiwikane punika gumantine Sang Panca Pandawa side punika katunung matilar saking jagat Indraprasta yang derono dados jaksa namung sajeroning punika ngarepang puri Neraprastani Sang Pinaka Pematut Yaden jaksa wantah ide Begawan Darana ngolah bukti lan pikoleh namung ide Begawan Darana sani jengarerah sajeroning polah palih pemargi sane patut mekadi bukti-buktine punika mangandadurus mapi koleh sida jelantur sajeroning daging wiwikane punika nairika rares kemargayang inek pematut idane wantah ngaruruh tohan sani jegedenan